Reka nguhe ikaze ku Ihoho TV tugiye kuganira ku makuru menshi atandukanye ariko mbere yo kuyatangira reka mbanze nkubwire ko turi bwibande ku bintu byinshi bitandukanye. Turajya mu burasirazuba bwa Kongo, nta kindi kiriyo uretse amabuye y'agaciro, ariko ntago ariyo tugiye kwibandaho uyu munsi. Tugiye kuvuga ku ntambara ishyamiranyije inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo za leta FARDC ndetse nabo bafatanya nka wazalendo FDLR abarundi ndetse n'abandi. Intambara imaze imyaka myinshi habera, cyo tugiye kugarukaho cyane, ariko tugiye kuvuga ibiri kubera muri Bukavu, ibiri kubera muri Goma. Uvira yo imaze kuba ibindi kuko akanya tuvugana intambara irarimbanyije. Hanyuma dusimbuke turebe uburyo M23 yamaze kwihuza na twirwaneho nanone ngo imunembwe hatabawe. Niki kiri kuvugwa M23 binyuze mu muvugizi wayo Lawrence Kanyuka amaze gusohora itangazo aka kanya tuvugana. Turaza kuganira kuri byinshi rero, reka dutangire amakuru yacu duhere ibiri kubera muri Goma kugira ngo tuze kugenda etape kuri etape. Komeza ubane natwe, wika gukora subscribe ni by'agaciro, bizajya bituma umenya amakuru yose ku gihe uko ari kugenda asohoka. Muri Goma ngo bimeze bite rero? Reka duhere muri Goma nkwibutsa yuko ubundi umujyi wa Goma wafashwe ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere. Haba intambara ikomeye yahuriyemo n'ingabo nyinshi, hafi nabyita ko ni umugabane warwanaga n'inyeshyamba imwe, aho ingabo za leta ziri kumwe na wazalendo abarundi sadeke yari irimo Afrika y'Epfo, Malawi ndetse na Tanzania. Ibyo byose byahuriye ku nyeshyamba za M23. Haba intambara y'amateka aho yambutse imbibi za Goma ikagera no mu Rwanda. Muri ko mu Rwanda hapfuye abantu hafi 15, hakomereka hafi 170 n'abandi. Icyo gihe intambara yamaze hafi iminsi 3 mvuga ngo yari yimbikije, kuko hamaze gupfa, dushingiye kuri raporo yatanzwe n'umuryango w'abibumbye, babara ko hapfuye ibihumbi 3 by'abantu mu mujyi umwe utuwe na miliyoni 2. Abahunze bo ni ibindi, ariko ikiri kuvugwa muri Goma ntago mukizi. Goma nubwo yafashwe na M23, ikibuga cy'indege cya Goma ntago ariyo igifite. Ibyo reka mbisubiremo, nta makuru ahari kandi afitiye gihamya ntago ikibuga cy'indege ari M23 igikontorora, kuko kugeza uyu munsi ikibuga cy'indege ntago muri urabizi ku kibuga cy'indege haba hari iminara y'ikibuga cy'indege, bwabuzu abasirikare cyangwa abandi bakozi b'ikibuga cy'indege babishinzwe bakontorora za radar babicayemo. N'uyu munsi haracyarimo ingabo za MONUSCO, harimo amahema arimo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo bishoboka ko nta ndege yahagwa cyangwa ngo ihahagurukire, ariko nanone M23 ntago izi uko bigenda umunsi ku munsi imbere mu kibuga cya Goma cy'indege. Deja ko bikomeze gutangazwa ko M23 iri hafi gusohora itangazo ry'imyanzuro nakuka yamaze gufatira ingabo za MONUSCO, kuko nubwo ari ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye. Mbibutse ko mu minsi yashize aribwo zarekuye abarwanyi 100 bava mu kigo cya MONUSCO, babarekurana n'intwaro bajya mu baturage basanzwe. Icyo gihe M23 yasohoye itangazo ivuga ko yafashe abarwanyi 5 muri bo ndetse n'intwaro zabo, ariko barateguza ko nazo zigomba gufatirwa umwanzuro nakuka kugira ngo bamare kwizera neza ko umujyi bawufite, kuko uyu munsi ntago babasha gukontorora ikibuga cy'indege cya Goma. Hanyuma ngo Bukavu byifashe bitereka, dusimbukire muri Bukavu. Lawrence Kanyuka akaba umuvugizi w'inyeshyamba za M23. Aka kanya tuvugana amaze gusohora itangazo riravuga ibiki? Itangazo riravuga ko mu rwego rwo gusuzuma cyangwa mu rwego
bwo gusuzuma imikorere n'imigenderanire y'uyu mujyi uko iri kugenda muri aka kanya, babaye bahagaritse inzego zose za leta n'abakozi bose bazikoreraga mu buryo bw'agateganyo. Basohoye itangazo bemeza ko abakozi bose bakoreraga guverinoma, abakozi bose bakoreraga leta, deja bagifata umujyi, abakozi be barimo bari abakozi bakorera leta ya Kongo, leta ya Kinshasa, bari ku payroll ya leta ya Kinshasa. Noneho M23 imaze guhamagara inzego zose bireba, mbibutse ko yashyizeho ubutegetsi bw'agateganyo, imaze gufata ibyemezo ko ihagaritse by'agateganyo abakozi bose bakoraga mu buryo bwemewe. Ubu aribwo buyobozi bwashyizweho na leta ya Kinshasa, uretse ubuyobozi bukuru bw'abimukira na immigration, nibo bakozi bari bugume ku kazi bagakomeza guhembwa bashingiye ku mushahara wa M23. Kandi nanone barabuza gusahura, kurimbura cyangwa gutandukanya. Bivuze ko igikorwa icyo ari cyo cyose cyo gusahura, gusenya cyangwa kwigarurira umutungo bwite mu buryo butemewe birabujijwe rwose, kandi abazabikora bazabihanirwa n'amategeko mu buryo bukomeye. Bishatse kuvuga iki? Ibi bintu bishatse kuvuga ko ibi bintu biranakomeye ku buryo urwego mutari kubasha kubyumvaho. Bishatse kuvuga ngo abaganga bari bahari, abarimu, ba meya, ba guverineri, ukuza inzego z'umujyi zose zubatse, abayobozi b'amakomine bose byabaye bihagaze by'agateganyo. Ibyo byose byabaye bihagaze by'agateganyo. Mbere yuko rero tujya muri Uvira, nshaka ko ubanza ukumva aka kantu. So we're not scared, not threatened by the possibility that at one time we will be on our own again. So we should always be prepared. And we are used to working on the worst case scenario, where at any other times might be on our own. And when we are left to be on our own, we will own up and we will survive even better than last time. Nk'uko mubyumva, iyi ni imbwirwaruhame y'umukuru w'igihugu, akaba perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ariko mbibutse ko ibintu biri kubera muri Kongo na ubundi uko bifatwa ku rwego mpuzamahanga, bavuga ko M23 ari nk'umwana wa guverinoma y'u Rwanda. Niyo mpamvu byinshi bivugwa, usanga bavuga ko u Rwanda rutera inkunga M23, rukaba rwaratangiye kubona no ku ngaruka z'ibyo rushinjwa, kuko mu minsi yashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano retired Kabarebe, rumufatira ibihano n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka. Nibyarangiriye aho muribuka abadepite ba European Union, ubumwe bw'abibumbye bw'i Burayi, bashinjaga u Rwanda kugira uruhare, hanyuma bahitamo guhagarika imikoranire mu byo gucuruzanya amabuye y'agaciro ku mpande zombi. Ari nabyo uyu munsi guverinoma y'u Rwanda nayo yasohoyeho itangazo turi buze kureba mu nkuru yacu iza gukurikira icyo inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yabivuzeho. Hanyuma umunsi umwe umwami Musinga bagize gutya, bagira icyo bamubaza, baramubaza bati, Musinga, ko abanzi bawe mbona bishyize hamwe, aho ubigenje ute? Umwami Musinga arabasubiza ati, bihorere, kwihuza n'abandwanya ni bigushyira mu bansinda, kuko ibigwari byinshi bitabyara abagabo, ahubwo
wisunga umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe. Reka turenge ibi ngibi twiganirire kubiri kubera muri Uvira. Muri Uvira hari kubera intambara ikomeye, intambara rukomeje kwambikana nyuma yaho wazarendo ifatiranye mu mitwe n'ingabo za FARDC bakisubiraniramo ubwabo bakanicana, ku buryo bavugaga ko ingabo za leta ziri kwiramanta zivuga ngo aba basivile bahaye intwaro batumereye nabi. Kandi nanone abarundi nubwo batangiye gutaha, ibinyamakuru mpuzamahanga bikabyemeza, gusa bo bakabihakana nk'abarundi, ariko leta y'u Burundi yamaze gukonfirima ko bamwe muri bo bari gusubira mu gihugu cyabo. Ibyo biri kuba mu gihe abatarahava bari guhanganira muri Uvira kugira ngo barebe nibura ko baresista imbaraga za M23 nibashe gukontorora umupaka 100% uhuza Kongo n'u Burundi. Ariko nanone tukiri muri ayo makuru, reka mbabwire ko M23 yamaze kwihuza na twirwaneho, bamaze kwihuza nyuma yuko umuyobozi wayo wari uyoboye twirwaneho makanika yamaze kwitaba Imana, aho yarashwe na drone bivugwa ko yari turutse mu Burundi, ariko ni drone y'ingabo za leta ya Kongo zabasanze mu birindiro bakica abasore 5 bari bamurinze, nawe akahasiga ubuzima. Bamwe bakekaga yuko ibya twirwaneho birangiye, ariko muri ku munsi w'ejo nibwo umuvugizi wa M23 wari wahumurije abanyamurenge ababwira ko byanze bikunze ni iminsi mike bakaza kubafasha, bakaza kubatabara. Bivuze ko bamaze guhuza imbaraga. Muribuka ko mu ijoro ryashize aribwo twirwaneho yatangazaga ko yamaze kwigarurira agace ka Minembwe, yamaze kugafata. Kandi nanone Yoweri Kaguta Museveni yamaze gutangaza ko intambara rwana ingabo ze zamaze deja kugera mu gihugu cya Kongo, murabizi, mu kurwanya uburyo bwa umutwe wa ADF. Gusa mu minsi yashize nibwo Muhozi Kainerugaba, umugaba w'ingabo z'Ubuganda akaba n'umuhungu wa Museveni, yavugaga ko deja yamaze kohereza imodoka z'abasirikare badasanzwe muri Beni, aho bagiye gutabara abaturage baho bari kwicwa. Ariko Museveni yabigarutse avuga ko yatagiye muri Kongo guhangana n'inyeshyamba za M23. Bikaba bivugwa ko n'ubundi aho Ubugande buzahaha M23. Bivuze ko M23 uretse intambara iri kurwana muri Uvira, bivuze ko ifite Beni nk'ibyo nakita nk'impano bazahabwa n'Ubugande. Ariko nanone M23 yigabanyijemo ibice kugira ngo ihangane no rugamba. Uriko muri Kivu y'Amajyaruguru mu minsi yashize nabwo yari yamaze gufata agace ka Rubero. Ubwo binavuze ngo niba twirwaneho yafashe Minembwe, yamaze gufata Minembwe, kandi twirwaneho ni agashami kamwe ka AFC. Muribuka inama yaberaga muri Kenya, bemeje ko Alliance Fleuve Congo ari ihuriro rihuriwemo n'imitwe myinshi iharanira uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda, na twirwaneho yari irimo. Bivuze ngo bamaze guhuza imbaraga, ni nayo mpamvu yamaze gufata aho wita Minembwe. Bagaragaje amashusho abasore batwirwaneho bavuga ngo Minembwe irabohowe. Amakuru menshi ari hano, mwibutsa ko niby'agaciro kuba babasha gukora subscribe ku Ihoho TV, ukandika igitekerezo cyawe muri comment cy'ibyo twakosoraho cyangwa inyunganizi, ugakora like. Ibyo ntacyo bitwaye. Reka dukomeze tubane mu nkuru zacu z'ubutaha. Hasta la vista.